Veliki pozdrav svim mojim drugarima u čitavoj Makedoniji. Kažem u Makedoniji zato što Rabotnički jeste makedonski klub, ali ja bih rekao i klub čitavo bivše Jugoslavije. Igrati u Skoplju i igrati protiv Rabotničkog u mojim vremenima, ja sam toliko puta i kao igrač i kao trener imao, da kažem, priliku, zadovoljstvo, nije uvijek bilo zadovoljstvo, ali je bio challenge, izazov da se igra protiv takve jedne ekipe kakav je Rabotnički bio. Ono što se kaže, kad sletiš na aerodrom, već moraš da se pripremiš za pressing odbranu u kojoj igraju igrači Rabotničkog na čelu sa to je generacija Steruli, Andonovski, Janko, Mitko Lukovski, kasnije naravno jedan od najboljih igrača ne samo Makedonije nego čitave Jugoslavije, na neki način drugačiji od svih, ali opet jugoslovenska škola, Buštur, Georgijevski. Toliko ja imam uspomena, ja mogu napišem knjigu o mojim događajima u Skoplju i u čitavi toj Makedoniji. Malo je poznata i malo je trebalo da postanem igrač Rabotničkog. U vremenu dok sam ja igrao u Pirotu, mi smo bili druga liga Istok i te godine Rabotnički igrao drugu ligu, ispao iz prve lige, kako se to dešavalo u toj Jugoslovenskoj ligi, to je bila najjača liga u Evropi. I onda legendarni Laza Lečić me zove u Skoplje, vodi me gdje ću da stanujem, sigurno ću da završim ekonomski fakultet i tako dalje. Uvek sam se pitao, pa gdje mene ti dovodiš kad imaš najbolje spoljne igrače na mojim pozicijama. Možda je to bio razlog što sam se okrenuo prema Beogradu, otišao sam u Partizan. Velika istorija Rabotničkog, mi koji smo imali te prilike da igramo protiv Rabotničkog i u Skoplju, i van Skoplja, ja kao igrač Partizana i Pirota prvo, pa onda Partizana, pa Bosne i Sarajeva, pa onda kao trener Bosne, pa i kao, onda smo igrali, sećam se čuvene utakmice Nemačka i Jugoslavija, kad u Skoplju kvalifikaciona utakmica Jugoslavije, Nemačka, baš u dvorani Rabotničkog, a mnogo ja mogu da pričam. Nadam se da ću biti pozvan kad se bude slavilo 80 godina Rabotničkog. Nažalost, nisam bio na rođendanu velikog mog drugara, prijatelja Lečića, avangardnog trenera. Danas se svi govore o taj transition basketball ili pressing po čitavom terenu, running jump, to je sve Laza u ona vremena i Ranko Želevica, njih dvojica su onako bili preteča te moderne košarke. Na kraju krajeva nije ni čudo što je Laza bio prvi pomoćnik Ranka Želevica na prvoj tituli svetskog prvaka koju je Jugoslavija osvojila u Ljubljani. Na kraju jubilej 80 godina, to je baš nešto što se treba čestitati, ali, kako kažem, i dobro proslaviti. Veliki pozdrav još jedan put svim mojim drugarima iz čitave Makedonije i posebno ljudima koji danas vode Rabotnički i da znaju da je to jedan veliki klub i još veća je njihova obaveza da ponovo vrate Rabotnički tamo gdje je Rabotničko mesto, ne samo u makedonskoj, nego i evropskoj košarci. Veliki pozdrav i nadam se da će biti pozvano na proslavi, pa eto do tada veliki pozdrav još jedan put.